دنباش تماشاوان هجا جی برنامه مجارک میوانک امبورانن دوی برنامه مجارک میوانک ده امی دیسا بره خوب بدین اروپای امی هنکی لسر ما في هیویه و روشاره بره گله کتره بره عبدالله جلان bu جوان اروپای جوان انترناسیونالیست چال مسئله دارن چال نیستی فکرین بره عبدالله جلان دبن امی باخبن لکلمه هوا کی می جوان تکوشر هه برست تکوشر دنباش دم باش. برستی کوشد سعید هم دخوازن وکی جوانی که ایتالی هم خوبت الناس کردن هم چینن آنجی خبرت چواد که آره بله از بخوش ایتالیا من باکور ایتالیا ميلانو. بله يعني از بيجن كو وكي جوان انترناسيوناليست جوخا تبلي مش هزادية بونه سي روج كلنا حتى جي فestival كل بله دورتموند بيك هاتيه وجوخا جي تبلي فestival بونه بهجماني كي مازين تبلي مشي بونه زلتيري سيرفيفال انترناسيوناليست تبلي مشي بونه و داوود تبلي فestival بونه جبر کو براستی دخوازن کو چند ما ورین همو جمع هف و د چند کوردی دا نرخ کی پر مازین دبینن تبی کی کو او فستیوال کو پیکاتیه و چند کو ودر حتی تمثیل کرن جبو ما جی پر گرینگ جبر کو وبونا گله کورد سر اساس چند کوردی وک نرخ که وک وبونا که پیرجینه که پیروزه جبوی هم تبلی مشه بونه تبی جبو آزادی سروکتی و هم د فستیوال داجی هم بونه و نها هم دخوازن کتابی آزادی سروکتی جی پیک وره ایسال جی براستی مگوتیه و مشه هم به هویه دنه کو و مشه داوی کو ادی آزادی فیزیکی یا ریبرتی پیک به جبو کو دما و دمه براستی دما آزادی سروکتیه. بله برست کوشر نها لأوروبا جوان انترناسيوناليست فكرين ربنا عبدالله جيران چواد بينن جبنا فكري الجهاني بلا فكرين خباتك چواد كن بتايبتي جبنا فرزنامه وغيره زمان إيطالي فرنسي ألماني وإنجليزي بكن خباتك چواد كن بله او فلسفه سروکتی تابکی وک رونایی کجبو مهمویا و شوخه هر کو پرازنامن و نویسن سروکتی تین ترجمان کریم به زمان جور به جور تابکی ام دکرنی هین باشتر فکر سروکتی فهم بکن و بخوین جی نکاش بکن و تابکی دوید میدا او پیواجوی کی آواکرینه ام دوید پیواجوی دنه و جبروی جی کو ام هول ددن ام چه دکن شوخه لگوری چاوا سروکتی دویجه کو نها دما واکرینا کومینه یعنی دوی کوجیانا مثل اساس کومینه بیر خستین کرن و به پلان کرن جبروی نها ولدان جور به جور هنی واکرین نوسا کومینه کو دردورا فکر سروکتی بیر خستین کرین و جیانی که وسا جیانی که کومونال جیانی که وسا پروکری کو تدا دموکراسی هبه یعنی فکر کی پروکری خابتن پروکری جور به جور به همو وان شوازن رخستین کرینه اموسا ام هول ددن جیان خو اوسا تنظیم بکن جبو کو براستی او مدرنیته دموکراتیک کو سروکتی بناسیدی که لهمبری مدرنیته کاپیتالیستی کاری پیک به یعنی اوسا به شواسه کی اوسا جیان کومونال به اواکرینا کومین به ویتشتی ام بر خو ددن پیشروجن خو. بله باشه اینها سبه yani de 15 16 هفته مهدل کمیته وزیران کنسول اروپایی جوینک دل درخسن و یک جمجاری جی ما في هیویه هون ما في هیویه چوا دبینن yani جی 27 سال ربره گله کورت ربره عبدالله جلان دبن تجهیز گرانده و ما في هیویه دوره ده 2014 ده دادگاه ما في مروانیا اروپایی بریاردا کو ترکیه بریارا öcalan dedi ya ما في هیویه تخمريدي لسه سال بار کنسول اروپایی سالك دا تركيا اللي حتى نها قابلنا هاتنا بيتن ون به هلوستا تركيا جبنا اصرار ديج ما في هيفيهم شوال بين راسته وک انج دی شوپینن دبینم کو ترکیه بیارن دادگاه مافیا مینواتیه اوروبا براستی پیکنایه رغم کو ترکیه عندما کنسول اوروبا اجبر و گرک کو بیارن دادگاه پیک بینه دیسا پیکنایه اجبر و نها امجیل بندنه کو
vejbina ku vemhe pekwere yani biryareki wisa helwesteki li hemberî Tirkiye were girtin. Ji xwe hemû piştevaniya me heye ji bo vê çalakiya ku li Strasbourgê ê pêk were. Ji xwe em tevlî meşê bûne, em tevlî festîval bûne wê derecî me zanîn ku giringiya ser vê civînê hatiye kişand. Ji xwe paşên jî hatin parvêkirin derheke vê mijarê. Tabii em jî piştevaniya xwe dikin. Çend kes ji me derfet hebin ê tevlî vê çalakiyê jî bibin li Strasbourgê. Ama ji xwe tabii ji bo me ku em li Ewropa dijîn ku Ewropa dikare helwestekî li hemberî Tirkiye nîşan bide, ev pir girîng e ji ber ku ev demokrasiya ku Ewropa dide pêş gerek ku bandora xwe li ser azadiya fîzîkî ya seroketî çê bibe. Yani nadir ku sa yekîtiya Ewropa xwe veşire li paşê demokrasiya xwe, ama bi rastî ev bandora xwe nîne yani li ser azadiya seroketî. Ji ber vê em jî dibêjin ku divê ku Ewropa zaxt bike li ser Tirkiye ku bi rastî mafê viye mafekî ji bo seroketî derbasdar e, ama ji bo rastî hemû hevalên zindanê da yani ev meselekî pir girîng e. ber ku hemû cezayên wisa cezayên girankerî yani cezayên wisa dirêj hemû wana gelek wisa jî nû werin nîqaş kirin, werin berçavan derbas kirin. Ji ber vê em dibêjin yani vê demê dibe ku Ewropa tevî ku ev pêvajoya jî li Tirkiye dewam dike, dibe ku Ewropa helwesta xwe wisa berçava derbas bike û helwestekî wisa bihêz li hemberî Tirkiye nîşan bide. Belê baş e. Pirsa me dawî wekî ciwanên internasyonalîst yani li peyê fikrên Rêber Abdullah Öcalan û fikrên Rêber Abdullah Öcalan diparêzin. Ji bona ku mafê hêviyê pêk bê û ji bona ku Rêberê Gelê Kurd Abdullah Öcalan di awayekî fîzîkî bike ji azadiya xwe rêxebetek çawa bidin pêşa xwe. Yani bi rastî em bawerin ku du alî hekîm pêwîstin aliyên xebat. Em jî tevlîbûna hemû çalakiyên ku tên rexistinkirin ji bo azadiya fîzîkî ya seroketî yani kampanya ku çêbûne em tevlî wana bûne bi rengê cûr bi cûr ji herêma xwe an wisa ji hatîna xwe li kadên fîzîkî wek li meşa dîvêj yek û nû pêk hatiye. Heman demê de jî ji bo azadkirina fîzîkî ya rêbertî pir girîng e ku êdî ew pergala modernîteya demokratîk were avakirin. Yani ji ber vê wek berî min jî gotiye avakirina komela jî yani avakirina civaka demokratîk em bêjin li her derê bila bin. Lê dîsa dibe ku ev jiyana demokratîk bê avakirin ji ber ku ev tenî dihêle wisa zaxt bike ku azadiya rêbertî pêk bê. Ji ber ku alternatîfa ji modernîteya kapitalîst modernîteya demokratîk e. û azadkirina fîzîkî ya rêbertî wisa dikare pêk bê. Gava wisa civak hêza xwe çê dike, kom dike, rexistin dike. Wê demê jî rêbertî jî yani azadiya rêbertî hîn nêzîktir dibe. Ji ber vê em ser vê riyê dimeşin. Baş e. Wekî ciwanên internasyonalîst xebat yani rexistinênek çawa li wê derê heye? Di nava wan ciwanên internasyonalîst de çok rast ciwanên welatan divê rexistinê de cî digirin. Em bêjin devdera rexistina ku niha hene ez ji bo Îtalî dibêjim bi dehan ji wan hene yani hejmanekî bi dehan bi sedan ji wan hene û xebatên cûr cûr hene. Carna em wisa em komînekî çê dikin, em wisa jiyanekî wisa di heman cî da dijîn yani em xwe pirwerde dikin. Cî hene ku em hewl didin yani kooperatif jî çê dikin. Yani ji bo ku xebat yani ji bo ku em dikarin bi xebatê xwe jî wisa jiyana xwe jî bimeşînin yani bi hemû van şiwazina em hewl didin. Birêstê kuşe yani niha di nava van ciwanan de wekî we got gelek ciwan hene. İtalî, Almanî, Fransî, İngilîzî û yani hemû nasame hene borim. Rast e. Rast e. Nava wisa ciwanên ku piştevaniye dikin tabii ji welatên cûr bi cûr hene yani ji hemû Ewropa tên ji ber ku fikra seroketî yani em bêjin bê sînorî yani hemû sînora hemû netewa derbas jî Ne tenê Ewropayê beşên welatên dirê jî.
tabii ki. بله باشه بانگی که اش بنا جوانان هبه ام بگرن بدایک Tabii ki banga bi vî rengî ye em banga li hemû ciwan dikin ku tevlî çalakiyê ji bo azadiya ji bo azadiya seroketiyê dibin û ji xwe ku wisa seroketî bixwînin binasin ji ber ku ji xwe ciwan taybet jî di nava vê civakê de wisa bê hêvî wisa bê pêşeroja hatiye hiştin. Lêbelê ew hêvî ew pêşeroj rastî cem seroketî ava dibe. بله û tenê wisa ciwan jî dikare xwe jinû ve bibîne yani xwe dikare xwe jinû ve nas bike û wisa jî dikare wisa pêşerojekî wisa ber bê azadiye ve ava bike. باشه گل سپاس دست خوش Gelek spas ji we re. دو سپاس برست کوشش نه باشه بله Dem تماشاگران baş. اینجا ام گشتن دویا برنامه مجارب میوانک ام گشتن دویا برنامه خود دم خوش و گیش